علیزمان پوینده‌ای و جامی بزرگزاده 1 ساعت قبل از سر شدن نمایش نوبتی سیرکی در منیژ تمرین دارند. آنها یک جایه در این نمایش نمره اکروباتی را تیار کردند. کار یک جایه علیزمان با جامی در صحنه سیرک از همین سال شروع می شود. قبل از این علیزمان در صحنه های سیرک روسیه و بلاروسیه کار را آغاز کرده است. 7 سال در سیرک توجیه کار با فعالیت میکنم. 4 سال در училище Москва خونده آمدم و 2 سال دیگه مسکو، بلاروس، دبی، استونیا دا کار کرده با توجستان آمدم. ژانگلوری، اکروباتیکا، گیمناستیکا همه طرفه کار میکردم. اکلیبریستیکا جوش می اومد مردم هم میخواندوندیم همه طرفه. به اندیشه سرکارگردان سیرک دولتی توریستان بختیار رحمت‌الله زاده 90% فعالیت هنرمندان سیرک را عملهای ورزشی از شمار تاربازی و گیمناستیکا و اکروباتیکا تشکیل می‌دهد. از جمله در برنامه امساله اکثرا نمره‌های آنها را هنرهای اکروباتی و گیمناستیکی در بر می‌گیرد. صحنه سیرک اصلا بسیار نمره‌های سیرکی، ژانرهای سیرکی، اکولیبریسو در تور هست، اکولیبریسو با پرش، گیمناستیکای هوایی، یک چند نمود با اسباب‌ها، با رکویزیت‌ها، سنایرات‌هایی که هست. مثال هر یک مثال گیمناست در اولون، گیمناست در حلقه، گیمناست در تسمه، گیمناست در گلوبوس سفره میگن. در همین نمودهای اکروباتیکا، نمودهای هم گیمناستیکا. بعد از آن بود هست اکروبات‌ها، اکروبات پریگونی، اکروبات در بالون، با هست اکروبات هایی که مثال در هوایی هم هست، اکروبات ها لویتور میگن. همین ژانرها در سپورت هم میداره. برای که این ژانرهایی که ما نمبر کردیم مثال در این قوه زیاد صرف می شود. در یک نمره سیرکی که مثال ما در تیار می نماییم، یک نمره سیرکی را نکم از 3 سال ما باید با اونها از OFP سر نموده برای قوه، برای موشک‌ها را با قوت کردن. از همین اول از همین بازو را با قوت کردن. بله. بختیار رحمت‌الله زاده قبلا فعالیت خود را در سیرک از تاربازی آغاز کرده است. از این جهت هنرهای تاربازی و گیمناستیکی در صحنه بیشتر جای داده شده‌اند. ما یک شو برنامه سیرکی با صحنه گذاشتیم برای تماشاگران. بعدی قدر مثال در کشور تمام جهان بیماری کووید 19 بود. به همین سبب ما از مشق، از تمرین ها ما دستکشی نکردیم. مسافه ها را رعایت نموده ما مشق خودمون رو دوام داده. در مدتی سال 1 سالی که در اینجا بود یک چند تا نمره نوی سیرکی ما با صحنه گذاشتیم. در این شو برنامه سیرکی ما گیمناست‌های هوایی در حلقه، دویت در حلقه کار میکنند، پارالیمنی در تسمه، گیمناست‌های هوایی، چوب سواران، توربازان، اکروبات‌ها، اکولیبریست‌ها، تمام ژانری که مثال با همین سپورت وابستگی دارد، مثال همین ژانرها را ما در روی همین صحنه استفاده میبریم برای تماشاگران پیشکش کرده ایستاده. گلناره احمدова 10 سال باز در سیرک فعالیت دارد. او را شوق آموختن هنرهای گیمناستیکی به اینجا آورده است. قبل از او در صحنه سیرک همسایه‌هایش فعالیت میکردند که باعث آمدن وی به اینجا گردیدند. طول 10 سال می شود که در سیرک دولتی تاجیکستان کار میکنم. همسایه‌هامون مشق میکردن. قطعه هوایی اومدم تماشا کردن و خواستم که در همین جا مشق کنم و بختیار عزت‌اللهیف رازیگی خود را داد، ما رو با گروه خودش گرفتن. از ابتدا گلناره در گیمناست هوایی نمره را اجرا کردن میخواست. هرچند
اجرای این گونه نمره‌ها چندان آسان نیست. در شو و نمایش امساله همراه بختیار رحمت الله زاده نمره گیمناست هوایی را اجرا می‌کند. گیمناست هوایی بودن می‌خواستم. یکم نمری من این دوربازی بود. بعد از وی گیمناست در حلقه کردن، تراپزیا، پرش، اکولیبریستیکا کار کردگیم. سال اخیر پیش از قرقیزستان رفتنم بختیار عزت‌اللهیف نمره کورد پارالل را داد که در برنامه شو پروگرام اشتراک میکنم. در صحنه سیرک مثال میگیریم در گیمناستیک هوایی ما اساساً برای اول که مثال به ژانر میخواهد مشق کنه تمرین کنه در این ژانر هنرنمایی کنه ما از اول با آنها نه کمتر از 6 ماه برای بازو بقوت کردن بازو زخم‌ها هست که مثال در همون سناریو در همون اسباب سیرکی که ما مشق میتیم همون چیزها رو میگذاریم برای کدام خاطر که برای که هر یک گیمناستای هوایی اگر زخمت همون که میخواه همون که حیات در دستی خودشه در بلندی ها مثال بلندی 9-10 متر 8 متر بلندی برآمد میکنه هنر خودشه نشون میده. برای آماده شدن یک نمر گلنوره 1.5 سال تمرین کرده است. چندین حرکت ها و عمل های دشوار دارد که نادرست اجرا کردن آن برای انسان خوفناک است. دشوارترین عمل این نمر ریسمان در گردن، تاب خوردن در هوا می باشد. خیلی دشوار است. در اونجا سر تو میخورد، بیاد میشود. مشکلیش بسیار است، خیلی بسیار است. نسبت دیگر نمرایم این خیلی به من دشوار میباشد. در اونجا من ابریف میکنم، با گردن تو میخورم، با دست، با پوچه میانم بسیار کار میفرمونم. قوتم که چند بار میبرم میفرم در اونجا. با مسانه صابی‌زاده قبل از سر شدن نمایش هم صحبت شدیم. مسانه طی 20 سال است که در سیرک فعالیت میکند. حالا او راهبری بدهی سیرک دولتی تاجیکستان است. وی همچون گیمناست فعالیتش را شروع کرده است. از خردسالیم در انسمبل زیبا کار فعالیت میکردم. من سال 2002 سال باشد اگر من رو همچون هنرمندی دورباز دختر دعوت کردن و با من معقول شد، خیلی پسند اومد. از همون سال هم به سفر هنری میروم، با گروه هم رفته میویم، هم در تاجیکستان عزیزمون برنامه‌های جالب پیشکش مخلصان میگردانیم. در اول هم کار دشوار است. بعد وقتی که به خود میکنید آسان، خیلی آسان، بلکه هم با فیزیکی باید تیار باشید. هر روزه مشق هست. این رو من حتما اجرا میکنم. عبدالباسط یوسفوف در سیرک با اسب‌ها کار میکند. فعالیت عبدالباسط از سال 1976 همچون اسب‌باز در سیرک شروع شده است.
ҳоло писараш солеҳро ҳамчун шогирд тайёр кардааст. ин асп пайкон ном дорад. дар сирки мо аз моҳи март, ҳамин моҳи март апрел ҳамин аспа мо ба овардан доданд. аз ҳамун рӯз мо як сар кардем машқиния. ина ҳамин рӯз барномая тайёр кардем. ман ина писарам боз як мастона як духтараке ки ва ҳамин ду номера мо як номер кардем. Высшая школа верховой езды мегӯем. Он высшая школа верховой ездия қати ҷигитовка мо як кардем. ҳамин аспа кор ба мондем. дар намоиши имсола одатан писари абдувосит юсуфов солеҳ бо мастона собитзода ду номераро якҷоя карда як номери сиркӣ тайёр намуданд ки амалҳои акробатию гимнастикӣ дар болои асп иҷро карда мешавад. имсол дар жанри нав маро устодам юсуфов абдувосит дар асп тайёр карданд. ман дар он ҷо ҳам акробатически чизо мекунам, ҳам мисол чизои чигам бо рақсу ҳар хел ҳаракатҳои гимнастикӣ иҷро мекунам. барои ман ин ҳам бо дар ҳамин жанр ҳисоб мешавад. вақте ки ремочаро мепартоед, дар се тараф мепартоед, ҳамро бояд хам шуда бояд ҳам асп медавад, ҳам бояд ҳамноро ҷамъ кунед. анамин дар ҳамин жанр барои духтар ин чизи трюковой часть ина фақат духтаро иҷро мекунанд. ҳамин камтар душвор аст. ҳай нозикӣ аст, бисёр нозикиш ёд метем да. мисол хай сабзӣ қати ёд метем, нозикиёш бисёр аст. мисол хай ранги кӯдака мо чикале ки вай мекунем ку мисол завқманд мекунем. ҳамин асп ҳам як чиз ба завқманд мекунем ки ҳамин гапи моро гӯш кунад. болои ин аспи қомати баланд дошта иҷрои амалҳои акробатӣ хоса бардоштани рӯи молча аз саҳни манеж дар муқоиса бо ҷусаи хурде ки мастона дорад чандон кори осон нест. баландӣ мекунад, неки ҳаракат мекунам, ман ҳамашро ҷамъ мекунам. ин аспа пародаш ҳами хелай аспи хароб, ин аспи пойгаҳия агар баланди хароб ҳам дароз, ина бинед гарданаш дароз. ин асп аку ба гуфти вай ки чистокровни ахалтикинский порода. бо вуҷуди омода шудани як номери гимнасти сиркӣ барои гимнаст ҳангоми иҷро дар саҳна ҳамеша хавфи афтодану маҷрӯҳ шудан вуҷуд дорад. боре чунин як ҳодиса барои мастона рӯй дод. дар вақти ман бо гимнастикаи ҳавоӣ дар авлон кор мекунам, вақте ки трюки аз ҳама қинамро финални трюкама иҷро кардам, ҳамон вақт дастам камтар осеб ёфтагӣ буд. неки ба тамошобинон ман худамро вай накардам. нишон надодам бо ханда номерамро тамом карда пушти саҳна рафтам, баъд камтар гиря кардам. хел бисёр аст. мисол вақте ки меоянд ҳавас карда, мисол кадоме ки мисол хоҳиш дорад аз таҳти дил мехоҳад ки ҳунарманди цирк шавад ё ки ҳамон жанре ки машқ мекунад, чикор мекунад барои бақувват кардани мушакҳо организми худ бисёрҳо тоқат намекунанд, барое ки дар цирк бисёртар мушкилотҳое ки мисол дар инҷа ҳамин чизое ки дида мешавад и аз мисол аз футболу ё ки аз дигар намуди дигар спортҳо фарқияти калон дорад. бисёр одамое ки дар инҷо машқ мекунанд ОФП гимнастика аз ҳамин қариб ки мисол мо аз 3 то 6 моҳ муҳлати санҷишӣ барои машқ додан, барои ҳамин даъват мекунем, барои тайёр намудан, баъди 6 моҳ мо метавонем ба онҳо ҳамон асбоби циркиро диҳем ки барои ҳамон машқ кардан. бисёр духтару писаракое ки ҳастанд ба ин тоқат намекунанд. бале
партофта меравам. душвории иҷрои амалҳои гимнастикӣ хоса ҳунарнамоӣ дар саҳнаи сирк борҳо духтаронро ба андешаи тарки фаъолият овардааст. гулнора чандин бор андешаи тарки саҳнаро кард, аммо нарафт. буд мегуфтам ки мебароям, аммо модарам мегуфт ки буром, но на цирк ҷое ҳаст ки на ҳар кас баромада метавонад. даромадӣ баромаданаш қиёмтар аст. устодомон вақте ки ҷанг мекардам, вақти кӯдак будем мегуфтем тамом бас мекунем мерим, мерафтем як ҳафта дар хона мештем, бо мемадем илтимос мекардем ки бахшиш моро қабул кунед, мо кори хато кардем. айхе партофтан рафтан намеша, барои ки цирк ҳам хеле чиз ҳаст ки вақте ки ба цирк меоед ҳамин касбро интихоб мекунед, инро партофтанаш хеле душвор аст, партофтан намешавад. ин как бо забони русӣ мегӯянд балот аст ки мекашад, ба худаш мекашад. ботлоғ, бале. барои таҳияи як номер аз 1.5 то 3 сол вақт сипарӣ мешавад. аз ҷумла дар намоиши кунунии сиркӣ чунин номераҳои гимнастикӣ зиёданд. ҳастаи номерое ки мисол гимнастро дар тасма Шоҳрух Раҳмонов, Абдуллоев ва Марьям, ҳар як трюкое ки ҳастанд, ин трюкое ки инҳо ба тамошобин пешкаш мекунанд, ин трюкҳо одамои мутахассисое ки мисол 5 сол 6 сол фаъолият кардаги дар ҳамин жанр кор мекунанд, ҳамон ба халқ, ба тамошобинон, ба мухлисони худшон пешкаш мекунанд. дар муддати як сол ҳамин ҳунармандои мо ҳарду ҳамин Раҳмонов Шоҳрух, Абдуллоев ва Марьям ҳамо трюкое ки душвор аст, ҳамин трюкҳоро нишон дода истодаанд. дар цирк душвортар аст, барои чи мисол шумо на танҳо бояд чизҳои варзишӣ кунед, ҳам бояд артистизм, ҳамаша бояд ҳаматарафа вай бошед, ба пешкаши мухлисон ҳунаратонро нишон диҳед. Варзиш дар варзиш мисол дар акробатика, гимнастика спортсмено, варзишгарон ва ё ҳамин иҷро мекунанд, як комплимент мекунанд, тамом инҷо бояд шумо ҳам хандед, ҳам нафаҳмад, бояд ҳам хезед ки бинанда фикр кунад ки ин ҳамин хел мазмуни ҳамин ҳамхела аст. ализамон поиндаев мегӯяд ки душвортарин амали акробатиро ҳангоми фаъолият дар сирки Москав иҷро кардааст. дар ҳаёти ман дар шаҳри Москва акробатҳо дар падгирнаи даска хеле аппарат ҳастааст. качели ки кӯдакҳоро мебинед, хеле ман ин тарафаш даместодам, ду кас медава мезана, ман ҳаво мепарам 5-6 метрда сальто карда, трюки кинтарини ман 3 сальтои пешакӣ. бисёр трюкҳои кинам буд, 3 сальто қафо, винт сальто, трюки кин дар шаҳри Москва мекардам. дар намоиши кунунӣ ализамон номераи акробатҳо дар балонро иҷро мекунад. бино ба гуфти худаш ин номераро хеле зуд омода карданд. дар ин ҷо ҳам амалҳои иҷрояшон душвор дида мешавад. акробатҳо дар балон ин комический номера, ин номера як кор мекунанд ки мардум биханда. ба сабабе ки мо вақт кам буд, моҳи ноябр аз шаҳри Беларус ба Тоҷикистон омадам. моро гуфтанд ки шумо ҳамин 1-2 ҳафта вақт дорем ки номер тайёр кунем. мо як сарҷамъ шудем, группамона ҷамъ кардем, як ҳафтада номера мондем, рақс, трюк, движениёро ҳамаша мондем. акробатҳо дар балон трюки қиинтарин ин ай болои 4 нафар болои стул даместанд, ай болои 4 нафар ман мепарам ва як трюки дига қиинтарин ки ду кас як одама меқапад, ман ай болои ҳамун хез мекунам ва бисёр трюкҳои қиин ҳаста. ин рафиқам трюкҳои сахт мекунад, ба сабабе ки ҳозир травма гирифтагием, мо ҳозир
ин травма дора, ма калени чили шикастагӣ хати буромада баромад мекунем, ишон наметонем ки мо травма дорем, барое ки кори мо мардума хурсанд карданай. 1 сол дам гирифтем пишти коронавирус, барои ҳамо нигоҳ накарда ки пову дастмон наибай буромада баромад кистем. зуд зарб ё лат бардоштан дар саҳнаи сирк барои ҳунармандон як навъ амали табиист. бисёри вақтҳо бо доштани зарб ҳам ҳунармандон ба манеж барои ҳунарнамоӣ мебароянд. травма он қадар зиёд гирифтагӣ нестам. Травмаи ҳама вазнинам амин 1 моҳ пеш гирифтам ки зону мебошад. дар ӯ ҳафта ман 3 травма гирифтам. Як муши дасти шикастагӣ хай баромад кистем, травма колени, травма голеностопа, тарафи чап рост, травмаи миён, травмаи гардан, травмаи плечо, гимнастика, буромадагиай. Бисёр травма, ин кор осон нест. Соҳаи сирк жанри қин аст. Хело хиёл мекунам ки циркдан хеле медуранд, савол метавонанд чида кор мекунед циркда? Это клоуни. намедонанд чӣ гапай, то наоянд рында нафаҳманд, набинанд чӣ кор мекунем, чӣ хел мо дар ҷо машқ мекунем, чанд сол шуд. хиёл мекунанд ки мо мебурем ҳамин кормона мекунем тамом, дига ягон қинӣ надорад. Не хела мо ҷо мешиканем, меғалтем. Хела меҳнат. ин номер эквилибрист дар перш ном дорад ки яке аз номераҳои душвор ба шумор меравад. Эквилибристҳо бо перш дар ин ҷо ҳастанд Илёс Фалмос, Киромиддинов Идибек, Ханифова Маниҷа, Иззатуллоева Аниса, Шаҳноза Ҷаборова, ки ём дар ҳамин жанре ки мушкилтарин жанре ки мисол эквилибрист бо перш аст, ҳамино дар ҳамин саҳна бо ҳаракатҳои хуб, бо ҳаракати саҳна, бо ҳамин чизҳо пешкаши тамошобинон кардааст. мисол тарс ҳаст, намегем ки мо тарс нест дар жанрҳои гимнастикаи ҳавоӣ ё дар дигар акробатика. Тарс ҳаст, не ки ин тарсе ки мисол аз бадани ино вақте ки ҳар рӯз тамрин мекунанд, ҳамарӯза мисол тарсу ваҳме ки дар дили ё аст аз баданшон несту нобуд мешавад. ва ҳамин хотир дар ҳар як жанр инҳо бо дили пур баромада ҳунари худашонро ба тамошобинон пешкаш менамоянд. Дар ин ҷо ҳаракати саҳна аст, қувваи ки мисол айҳо бисёр сарф мешавад, ин қувваҳо ҳаст. бо тарсу мисол ваҳме ки мисол аз тамошобин қабул мекунанд, мисол ҳамин ҳар як ҳунарманд дар ин чизҳо дида мешавад. номери торбозӣ аз охирин номераи ин намоиш аст. маслана дар баробари дигар ҳунармандон ҳаракат кардан дар болои тор амалҳои гимнастикиро иҷро менамоянд. дар тори дор ва торбоз духтар аз ҳама болояш пам чизои элементу трюкҳои душворро иҷро мекунам. мисол дар болои сараш мегирад, ду писарбача мебиёд, ман дар тори сараш ба шпагат мешинам. инам картини ва ҳисоб мешавад. бо беҳ шудани вазъият аҳли ҳунармандону варзишгарони сирк имсол ният доранд ки нахустин фестивали сиркиро дар Тористон баргузор намоянд. ба нақша гирифтагӣ ҳастем бо мисол дастгирии маъмурият ва дастгирии директори муассиса Ашур Раҷабов барои гузарондани фестивал аллакай омодагӣ дида истодаем. барои 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин омодагии мо мисол рафта истодааст. мо кӯшиш карда истодаем ки дар ин мисол аввал истиқлолияти давлати ҷумҳуриро ба тамошобинон пешкаш намоем. баъд аз ин барои фестивал гузарондани фестивал бо дастгирии директори муассиса вазорати фарҳанг ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо идеяу чизои худмонро пешкаш мекунем. барои иҷозат бошад мо тайёрем ки фестивали циркӣ
якунун он ки дар тоҷикистон мешавад ҳамида гузаронем. дар саҳнаи зиндагӣ як варзишгар ҳамин амалҳоро иҷро мекунад, аммо ин ҷо дигар асту он ҷо дигар. дар саҳнаи манеж ҳамон амали гимнастикӣ ё акробатӣ ҳунармандона иҷро карда мешавад, варна аксаран ҳунармандони сирк варзишкоранд. дар ҳамин ҷо саҳнаҳои сиркиро иҷро мекунанд, меофаранд ва зиндагӣ менамоянд. зиндагӣ дар манеж.